Ženski šer. Narodna priča. Ono se priča kako je jednom jedan čovjek klanjao pa na dovi molio da me Bog sačuva šejtana i njegova šerra. To je čula njegova žena te će mu reći: ama, moli ti Boga da te sačuva ženskog šerra. Šta? Kakva ženskog šerra? Šta meni može žena nauditi? Reci ti, ja ti kažem, neće ti biti zgoreg. Ja, Boga mi, neću to ni progovoriti, kad meni žensko ne može ni koliki jedan mravak naškoditi. Evala, imaš i pravo. Šta mi žene možemo učiniti? Ujedljivo će žena. Jednom domaćin bijaše otišao u čaršiju, a žena mu uze oku ribe, pa odnese doma i svaku pozadijeva ubašću u zemlju kao da je iznikla. Kad domaćin dođe doma, ona će njemu: hajdemo i mi ubašću tražiti riba, eno malo prije naša je kona nakopala silnu ribu. Kako će se riba ubašći kopati bona? Jesi li s uma sišla, koji ti je vrag? Ali ona udri otud, udri odvud, Boga mi nekako ga savlada te s njim ubašću. Kad na njegovo veliko čudo ima šta i vidjeti, svuda po bašči riba izniklo, ama kao da si je posijao. Tu ti se obadvoje sagnu, te povade svu ribu i domaćin naredi da štogod prigotovi za ručka od ribe. Kad bi vakat od ručka, dođe on doma te je zapita je li ribu zgotovila. Kakvu ribu? Oklen riba. Kad li si je donio, kad li si je kupio? Onu što smo i jučer u bašči iskopali. Kako ćeš u bašči ribu kopati? Što zboriš? Ako si Boži, jesi li pomahnito? Učuduće žena. Da to do sad nisam čula. Šta? S kim ti hoćeš šalu da zbijaš? S kim li se mataš? Ribu na sridu. Tako on jednu, ona 10, sklape se, uhvati se gungula, sva se mahala uzbuni. Komšije dođeše da ih razvade, a žena, ko pravi vrag, udri uplač i lelek. Evo ga, Bog me pomahnito, pa hoće da me ubije. Sve naopako zbori, hoće nekakvu ribu iz bašče. Opet se zaklinjao ljudima da su nakopali silu ribe, pa je ona sakrila da je sama jede. Žena bi ugrabila oči komšijama, pa ništa nego izvade ribu iz džepa, pa mu zamigaj, a on se zgrani. Eno joj ribe iz bašče. Ona udri u još veće kukanje i pomaganje. Ja ne smijem s njim ostati, on je pomahnito, dobri ljudi. Svežite ga, pa zovite hodžu da mu uči. I vjeruje mi, natjera komšije, donesoše nekakvu konopinu, te svi navališe na njega da ga svežu. On se siromah otimao i pravdao da je pri čistoj svijesti, ali oni ne dadu ni opepeliti. Gdje će čovjek čiste svijesti u bašči ribu kopati? Najposlije kad vidje da će ga baš svezati, stade se braniti, te počne mlatiti ljude, a oni onda još više navale na njega, te ga začas svežu i pošalju po hodžu. Kad hodža dođe, on počne moliti hodžu da ga odriši, a kad vidje da hodža neće, zapriti mu životu, a hodža, kao obično mahnitu insanu, uhvati za štap, pa mu nekoliko odalami: ha majke, sine, ovuđ hoću, ovuđ neću. Pošto ode hodža, onda će njemu žena: nećeš li ti moliti Boga da te sačuva i ženskog šerra? A hoću, ženska glavo, samo me odriši, hoću više i u podne i u ponoć. I zato je posle svakog klanjanja molio Boga
da ga sačuva samo ženskog šerra.